Thoma e segale re emetse go kwa date fela taba ela ya mo sekhukhune ela ke ileng ka re ke hloka gore ya di-tournament tša bana tša dikolo bana ba bangwe ba re bontšhe talent ya bona ke nako ya gore ba tle ba tšwelele le baepele ya bobedi morota ke nyaka go lokiša tabanyane nngwe nnyane ke maikemišetšo a lenanego le ke go aga batho ke go fodiša batho maikemišetšo a lenanego le ke go leka go hlola poelano gare ga malapa ao e lego gore go na le mokgwa wa kgaruru dintwa tšeo e lego gore ga di kgone go ka ba le tharollo maikemišetšo a lenanego le a se go segiša batho ka batho ke nyaka gore batho ba ikwešiše morota ka morago ga gore batho ba tle mo lenanegong re bereka ka thata why ke re bereka ka thata go ba le balwetši ba batlang mo morota ba swanetše ba ye di-docteng tša sekgowa ke sa bale ba banka gae molwetši o tloga mo radiong re re ge re mo lebelela re hwetše gore rena re le mangaka a setšo mo ga re lekane molwetši wo o swanetše gore a bonane le mangaka a sekgowa re le batlou tša baroka re tšea maikarabelo ka ditšhelete go tšea molwetši go mo gahlantšha le ba sekgowa a thušega re patela di-specialist re thoma mo go di-GP mo molwetši a swanetšeng go ya gona sepetlele re a mo iša ene o gopole morota lenanego le a gone motho nka reng wa lefanda re tlile mo ka lebaka la gore batho ba mo ba re ba hloka thušo go swana le gontšwa le ge ba lebeletše mafarahlahla ba fela ba re re a le kgopela ka Soshanguve re a le kgopela ka Witbank re a le kgopela ka Polokwane re tletše mo go thuša batho not gore lapa le sege ke batho ge o ka lebelela morota re tsena mantaga fela sello sa lapa le se nkwišitše bohloko ke motho ke swana le batho ba bangwe ga gone gore motho a ka lla morota rena ra se tšee taba ya gage ke mo batho ba bonang ge motho a lla re tšea taba ya gage ebile re founela le wa llang ka yena so magagešo ba ga mogoši ke na le kwešišo ya gore le kgolle re tlo boledišana re tlo agana a ratlela mo gore re sege ke batho goba ga ratlela mo go kgantšhetšana gore mang ke mang o kgona go bolela go feta mang re ne le ba bagolo mo e lego gore re rile ge re bolela le abuti a re o kgopela gore ba seke ba bonagala mafarahlahleng ka re mogala ba gešo ke thabela seo se ke se hlokang ke ge ba bagolo ba ka fihla gobane morota ge taba e tšweleletše ke taba ba bagolo ba ikwele ba tlile lenanego le morota ka moo a se ka ntompeng a se ka ditaoleng wa tsa wae ke bolela so morota maloba go tlile mogala bo mongwe last go be go ne le bana ba gage ba elwa jwale ka tate o swanetše go tšea maikarabelo go tla go kwa gore bana ba ba lwela eng ga ya kerekeng tsoko ba re ya go emiša kerekeng o tšwa ngakeng ka tloga morota ka ya ka kua kerekeng ka re bagala ba gešo mogala bo ga tla ngakeng o ba tlile go kwa sello sa bana gore bana bothata keng ka ge e le gore bana ke ba gage kae radio gore motho o mogolo a ka no tlogela taba ya bana ba elwa a re ke tsena kereke ene go ne dilo tše dingwe ntate morota mo bophelong ge o nyaka gore di loke o swanetše o eme ka maoto ene bantlhoi ba gago ba ka tla ka mekgwa ya go fapana mothomo wa go bontšha bopelompe le go se dire tša nnete le go nyaka go bona batho ba sokola ke wa go plana batho mo ba thušegang gore ba se ka hlo ba sa thušega o tsebe gore a o ne pelo ya go loka so ntle le go senya sebaka se se koko gona abuti o gona re ne le ba bagolo re ka se kgone go ba bontšha re lebeletše taba gore ba tle ba thietše
ditaba fela. Abuti ke leboga gore le buile se ke leboga gore le buile ga re boeng ka kago re boeng ka go lokiša lebaka la gore ke be le di-video tše ke le ka nako ye nngwe goba ke be gore mo radiong re bolela ka taba tše thata a se tše nnyane taba tše re bolelang ka tšona video ke ya go thuša gore batho ba ba leng gae ge e le gore go na le se e leng se bohlokwa ba swanetšeng go sekwa ba sekwe ka moka ka botlalo ntle le go tla mo radiong go tla go kgopela recording bohlatse ba video ye ke lebaka la gore nna kua gae ka ge ke le ngaka Moremi lenanego le thuša ke foundation ya rena e swanetše e tsebe gore e thuša bomang gobane ku morago mbe re ba le bothata ba gore batho ba tle radiong ge ba ekwa gore jwale taba tšela di bua ka bona ba re bona a se bona be ba le radiong wa nkwešiša ntate Moruta so ke nyaka go thuša motho wa nyakang thušo ke nyaka go thuša motho wo Moruta a re tlošitše go bošego a re tlišitše go fa a re ke nyaka le nthuše ga se gore go tla mo Moruta go ne dilo tše re ka di dirang re tla mo ka lebaka la sello sa bana ba ga borena so video ye ke e dirang go ne molli o mongwe ka mola o tlo tsena o tlo latela ba batho ba tlo kwa gore bohlokwa ba video ke eng molli wa tlo tsenang Moruta ke no e beya o kgweditše motho ka ntlong ya botshwela mare ka ga gabo a robetše mothola ga a tloge mo go yena so molli o la tlo tsena mo re ka kgona go thuša ba gabo motho o ba timeletšeng ke motho ba tla ba kgona go tseba gore mothola ba le ka gare ga ntlo ya botshwela mare a bolailong a latlhelwa ka mola ke mang because batho ba nyaka mo ba leng gona so bohlokwa ba di-video ke gore a re thušaneng seng gore re seganeng and-e wa bona Moruta lenanego le thuša batho ba bantši ba ntše ba le gae ntle le go tla fa ka maele ka go kwa mathata a batho ba bang le nna tšatši le leng ke le ngaka Moremi ke tlo ya mo gongwe mo go hlokang thušo gona ene wa bona go ntse le re kgopetše abuti ka lebaka la sesi abuti mo o tlile go kwa le go lokiša taba se re o tlile go phetha ditaelo o tlo di phetha ge yena a lokologa gore wa di phetha ka mo re ka radiong ke no rela re batho ba ikwešiše gore a re no tšweletša batho mo mafaratlhatlheng ra fetša ra se ba thuši ka selo ge o nkwa ka mehla le ka matšatši ke fela ke bolela polelo nngwe ke re batho ba ba seng ba thušega ga ba bowe re tle re bone gore go padile kae re ba thuše re tšwele pele o bolela mehla le mehla lebaka ke gore ge re bolela so Moruta go ne le bantlhoi ba ba thieleditšeng ba e leng gore le kgale ga ba nyake go bona batho ba lokela ke selo so le batho ba batlang mo radiong ba swanetše ba tsebe gore thušo ba e nyaka fela ka lebaka la dipolelo re tlo no fela re gahlana le tšona tša go swana le tše so ntle le go senya sebaka Moruta ga re tseneng ditabeng abuti re gona mo re fihlile taba tša bolena re di tšwetša pele a kere iya sesi re gona mo re fihlile taba tša bolena re di tšwetša pele a kere video di gona a kere ke bohlatse ba lena kere ke kole le abuti Maloba ba bolela re no go ne bohlatse mo na ka re so motho o kgona gore ga a boletše selo go sa ya kgona go bona se se bolelwang a kere so gore re beye Facebook ke gore nka se tsame ke lefa video ka 1 no so that's why le bona ba khalabe ba le ba gešo ba fihlile ba lefa ke a ba leboga ene mo magagesho nna ke kgopela gore re bolelleng go agana tša go swana le tše le nna ga gešo di gona a di ga bolena fela le nna ga gešo di gona ene tša gešo di feta tša bolena wa kwešiša tše ding tša gešo tšatši le lengwe le tla di kwa le le re duma gore ge re etswa mo yes re tswe re fihleletse tharollo yeo e leng gore ye ya gore gola ka moka ya jwale ka ba lapa re be le kwano re be le kwešišano nto ya bana ba motho a se yona ene e bohloko magagešo e bohloko ka re go ntšwa le bagala ba le ba tlogetše malapa ba tlile keno ka lebaka la ntwa e leng gona so a re tseneng ditabeng and then Moruta re kgone go kry-a maele bagalabe ba borena ba gona šiba bona re a ba tseba ke sesi ka mo ke koko ne ke abuti ke
ke Robert. Yeah, and then Maloba re di tlogetse kae? Maloba re feleletša abuti a ka boletše gore if nka hwetša e se yena mo tabeng ya lehu la mama o tlo ntšela magate ka go ntshwariša, right? Le sa gopolane. So ke nyaka thoma ka yona. A ke mo accuse, ke ra gore go na le different between go accuse motho le go mo suspecta. Ne go accuse motho ke go na le bohlatse bo bonagalang le information. So nna ke a mo suspecta ka tlase ga mabaka, wa mo gonona, ke a mo gonona. So le hono ke nyaka gore ke mmotšiše dipotšišo fela, nke se sa bolela go tshwana le Maloba tše dintši. Botsebotse ke ngwadile mo ka baka la gore ke nyaka thušo ya gore ke na le problem ya spiritual husband, le ntho ya gore ke tsebe gore mama o jele keng, papa o jele keng, cause nna ba ntshwenya mo ditorong. So le gore ke botšiše abuti ka dilo tše a di dirileng mo pele gaka, because ge nna le ena re bolela re babedi a re feleletše re kwana. Go nne go tlo ba kaone le gona, ene go tla ba le order, a gona tlo reng ke a emelela ke tia ye mongwe goba ye mongwe o manya ye mongwe goba re feleletša re sa kwa. Ke nagana gore o tla nkaraba, ene le ena na le potšišo o tla mpotšišana ka e araba. Ya o bolela polelo e botse seise. Nto ke tlong go le kgopela yona nnete le ba bagolo ba lemo ke gore re tšea matsola rena ra beya fase ra tepotša ga botse gore mo re tlile go aga ye kgolo e re e tlhokang ke tharollo e kaone. O mongwe a se ke a re a bolela, o mongwe a tsena ka gare. Okay. Yeah. So kgopela o botšiša mogoši, ene ke nyaka go botša gore a ke re ise ka baka la gore ke nyaka go go boša goba goša serithi sa gago fase mo bathong. Nna le wene mola mathomong kgale a ke fela ke botša batho ke re abuti ka bohlale, abuti ka ne ke tshepa gore le ge re ka tlogela ke batswadi mo lefaseng re be re ka se bontšhe rena gore a rena batswadi ka yena. Ge ke botša batho mare seemo se fetogile, ga re sa tshepana, ene ke a mo tauta to the point gore ebile ke a mo tšhaba. Ke nyaka go e bolela so le hone like, so ke nyaka go botšiša mogoši o nkarabe e be conversationeng ke se bolele ka moka, ke ra gore if ke go botšiša o nkarabe, ke go botšiše ngwe o nkarabe, so ke fetše cause a se tše dintšhe dipotšišo tšaka. Se segolo ke nyaka gore ba re beiše mama le papa ebile ba nthuše ka nto e ntshwenyang. So dipotšišo tše tlo botšang tšona di tlo mpha closure. Nna ke go botša ka tše ke di bonego o di ria mo pele gaka, ke one fela ke sa nka e bona, ene ke a gapeletšega gore ke go botšiše because ke nyaka go tseba nnete. Diaparo tša papa gago le ditaelo tša gage di kae, cause diaparo tšona di ke se go lekane, papa ne a go feta ka mmele. Di kae diaparo tša gage le ditaelo tša gage? Ke kgopela e be conversation. Mogoši a ge mongwaka a re le tamišeng batho ka moka. ya ya batamele ya ke go jana for gannyane. Okay, so a ke lebo gore ke kgonne mohlomongwe go dira ka mokgorokwaneng ka gona go boa gape mo re tšwela pele. Dipotšišo tše di botšišiwang fa a jena bothata go arabiwa mokome, a jena bothata le ka gonnyane go ka arabiwa. Jwale mara a re kwešiše mo le nna ke re botšišaneng re eletšaneng gabotse. Ke kwa change statement a bolela gore a re di-accusation o be o re ba dia wa gonona a re ska tepoetša morago. Ke ra gore kwaneng gabotse motho a re wa gonona, a ke re go na le video re kwane gore re a recorda, go na le video mo videong gore ke bolaile mmagwe, ke beile mmagwe ka gare ga mokhukhu, ke mogela metsi. Ke rong ka mantšo ke a bolela mo ke a go kwanto o lekang go ka e bontšha ntate mogoši ne o bolela nna ge e be re e bolela Maloba re be re bontšha taba gore o gonona gore
no ke nyoko fetega gabotse ee a ke nyoko fetega gabotse ke re mantšu a tswa mo molomong wa ga a ke re bona mokone ge polelo a e bolela ko ene ka yele ke toro yele a bego a e tlhalosa o be a tloga a bontšha gabotse gore ke toro toro mokone ke ya go tlhalosa gore o bona ka gare ga mokhukhu ke gela mmagwe metsi a le ka mo gare ga mokhukhu Ke then toro. ya go bolela straight a bolela gore ke bolaile motswadi o e boletse mo molomong wa gage maswafo fa and le mo godimo ga video e sa le gona botlhatsi jo bo gona jale nno ga thoma a boela morago a re o nita dikarabo ga e tshwane le ya maloba a ke bone ke o ka re go na le se e leng gore se phošagetse mogoši ne o kwele ka mokgong ge motho gone bjale a boa a te phošolola goba a boa gabotse ya re ae ike o ka re ga ka re gabotse ke nyaka go rialo gabotsebotse phošo e kae wa tse gore phoso ba kae mokone ee e ba ka taba gore video e tswile batho ba e bone thank A you re tle re Re eme tlo e re bue lokiša. gabotse. Ya, re tlo e A ke re lokiša yona video e eo. tswile, a ke re Okay. jwale re bolela Ya, video e tswile. ya re tlo e lokiša yona eo gone bjale potšišošeng ba re ditaelo diaparo tša motswadi di kae ditaelo tša mogala di gona kwa gae se ka gare ga tranka diaparo tša motswadi se gona gabotse ke a fetola mara ke sa šaletše mo ya morago a ena taba ee a re tlo e lokiša diaparo tša mogala tše di bileng gona ka mogare ga lapa wa nkwa ke re mokone mokgekolo wa lapa le o itša re diaparo tša mogala ga a nyake gore di fiwe batho a ke re diaparo go na le mo bane gore ba re ba di fa batho mokgekolo o tšere diaparo tša mogala wa gage a ke re ke rena re be re phela le ena kwa lapeng mokone o di thumile jale ke botša mo gore na e be e le maekarabelo ga mang gore go swantse gore a botse bana ba ka mo lapeng gore diaparo tša mogala di thubile le nna ke le ngwana wa ka mo lapeng ape potsišo tša mpotšišago tsona bakgalajo a re feiseng nnete di be di nyaka botšiša motswadi ya gage ke tša feitseng go di botša motswadi ya gage jala a di nyaka mo go nna a re se ka bane ra e shifta a re se ka bane ra e shifta ke nyoko boela mo go e ya motswadi ya polelwa gore o itša re ke bolaile motswadi mr moremi ke nyoko gore gabotse before re tšea nako re riang ke be ke go fa permission nna ke go fa permission ya gore a go kgonega mo moyeng checka go tlologa a kere ya taba gore o na le spiritual husband is a individual issue ke e yena llago ka yona ene o ba bolela gore ke tla ke mohlolela lebating ge nto e motosa ka botšha ka re na nto e go tosa go na gore ke yaka na ke tla ke go checka gore na ka nnete ya go tosana ga fore ke e tla ke moikamela a e kwa le mokone ya spiritual husband o re mo tshwentse ge mogala jwa fetša go tlhokofala then go a boa go atla mogala jwa po tlhokofetse ka 2014 motswadi o tlhokofetse ka 2022 jale ke nyoko feta mo pele tabeng ya motswadi wa bona a nka thoma ka feta mo go ya gore re utolole gore motswadi ka nnete o bolaile ke nna then ke tlo o tlologa ge nka feta ekwe ka tlemologa mo go yona mr moremi gore nna ke bolaile motswadi ke tlo o tlologa mogalayo a ke re ke se bolele ja lekeišene tše go baneng gore ke kgale di bolelwa dutse le gone tlile mo and ke botse ka re go tla mo mogalajo ke etla ka taba gore ke nyaka go hlatswa leina le e leng laka a ke go botse mogalajo wa tse gore ke reke nna ke satle ke sa dia selalela and batho ba kwešiše gore wae go na le tso ke tintšhitšeng go tsona mo ke rekeng bophelo jo ke bophelago batho ba bantse bago ba tseba gore ke tintšha go dutse dintšhi o ke senkgwetse ka gare ga tlhakatlhakano ke a gapeletša gore reputation aka ke epele gabotse wa tse gore ke e direla gore moremi ke e tseba gore ka lelengwe la matšatši nnete otlwa a ko go botse moremi ke na le mosadi a kere ke na le ngwana ke ra gore o thaeleditše mo a la kopana le batho mo tseleng ba bolela gore motho o dula go le ena wa ripa re hwetša di-information ba tseba a ke nyako ya mo go yona o kgotleletše ba re ke reipile ngwana ona ka molapeng ba ke se e bolela gona kwa social working ka ko botsa kere go na le di-file go na le mo go ngwadileng go ba gwathong ba dikgaetšedi go na le mo ba tswang ntsheng bathong batho ba tso ba botse gore ke na le phoofolo gabotse ge tabe ya phoofolo a e tswelela ke mmotšha gore na ke yaka ke be ke nyaka gore ba e tsweletse gabotse ka gore ba re ngwane le ena a tlhalosa kwa ba mmotšiša o re phoofolo ba re motho o nrobadiša le ena ke ya gage ya change a e sa le statement sa rape ke ra gore o kgotleletse ngwana wa batho a ke tse gore wankwana a ba thulana le batho jale ke nyaka gore before ga change ke nyaka gore a ke mmotšiše dipotšišo bila ke nyaka gore mo go ewang mr moremi ke nyaka gore go hlathege tabi ya motswadi pele ke tswela pele ke tlo araba tše dingwe a re feteng mo go ya motswadi gore gabotse motswadi o jele ke eng then ke tlo ba right a thaeleditše ngwana wa batho go bane gore a ba tsamaya kopana le dipolelo mo motseng mara a fo kgetha gore o bula le nna a ke botšiše wene a ke re ke botša wene ke re ke nyaka gore moremi ke mo fa permission
ya gore if go swantse re a lebelele mo semoyeng a boang fe yona gore na motswadi gola ilegimang Alright. go bona ka morago a re direng so bana bešo mmago le na o ba juitša kere le mmona kere a ya sepetlela kere ba le botša gore mmago le na bothata ba gage ke eng kere re ka nwa sepetlele go tswa faela kere ya re botša gore mmago le na o jile ke eng kere tlogelang go latofatšana ka gore mmago le na o jile ke eng go na le bohlatse ba go bontšha gore mmago le na o jile ke bolwetši bo bo rileng e leng yaka go tseba gore mmago le na o bolaile ke mang re na le taelo ye e bitswa go letswa le re ka le berekang godimo ga mmago lena a kgona go kwešiša gore ke mang mmolai wa mmago lena mmago lena o ba juitše le e boletše maloba la re o ile sepetlele la bolela malwetši-lwetšana a beng a le gona go motswadi wa lena wa ikwešiša and then mama go lena go fitlhile mo e leng gore bolwetši bo jele then mama a robala nke re ka nyakang go tseba gore e ke eng ye e rileng gore bolwetši bo botle mo go mama ke go ya go nyakišiša go tseba gore bolwetši go mama gore botle bo tsene ka mokgwa wa mohuta mang la nkwešiša and then ra tla ra kgona go tseba gore manaba a e lego gore a gona ka mo gare ga lehu la mmago lena ke ba bafe nka se no thoma ke le moremi ka re no wena o moloi wena ga botse wa bolaya wena ga botse o moloi wena wa no ke tlo ba lešaedi ke tlo ba lešaedi ke šume yalo ke
ne re ka sa moganetše ne re ka sa moganetše. So ke nyaka ra mpotse taba Maji gore wa ya se a e bolela ebe mmago moretša re lata Maji. So taba ya Maji ke kgopela gore a e bolele cause mogala jalo o bolela gore Maji o a tšholotše abuti a tla nyaka ka mara o founela rena gore wa ile nyaka Maji a mmago lena ke le botse gore go regileng. So ke nyaka go tseba taba Maji ebile pele ga dikapolo tša ga mama abuti a ka o hlabetše bana ke le gona ka gae ke sa jula ka gae ke le gona ka mojarateng ngwana ka ngonyana tla mo go nna re mama monne ka mongakong o ripa bothanti o ba ripile diphogo ba ripile matsogo ba ripile mola maotong kwa ke le gona ka mogae ke lekile go mmotšiša a ba hlabela kang ka lagare a tšhela taelo ka maraga a fetša ba o retša lesuelo ke le gona ka mogae nna se ampolešiša jwa le gone ke hweditše monyetlo mo botse go mmotšiša gore na ke ka lebaka lang na a hlabela bana bale and ke bolela ka morapeši a re yena o bona kotsi kwa re yago ne re ya ka gae ke re lo apola mama mo ba mmoloketše go ntse a re o bona kotsi mo rena re yago jwale o nyako o tšhireletša bana ya ba ke botšiša gore nna ka re ke ya le ngwanaka wa rena ba sa re tšhireletše be ke le rong go botšiša motho ka tsela eo e ba bona kotsi le nna ke ya ka kwa re bana ba motho ba teng gore le nna e ka nkwela ba ngwana ke ka moela. So ke nyako mmotšha ka taba taelo gore ke ka baka lang a hlabetše bana bale ke le gona ka mogae a se ampolediša na. So ra tloga re ape ka Seforde ke question nngwe gape ge ba fetša gore apola ba re fa taelo ya go gaša diaparo tša ga mama tše ba di beile go khoneng ba re tše ja ila go fihlela re le apola taelo eo o rile ga a fihla ka gae o tšo tšea kobo ya bobedi diaparo le dikobo tšeo be o sa swanela gore re di berekiše go fihlela ba bagolo ba re fa taelo re gaša ebile re di hlatswa re di berekiša diaparo tša mohuja a berekišiwa rena ka kwa ga go na le bannyana re ka diapara tše ka re lekana diaparo tša ga mama. So a tšea kobo ya ba ke mmotša kere go njale kobo e tšago ke ya bobedi jwale o e gašitše na a re ke e gašitše ka re wa e sa gaše kobo tše ka moka ra kgone di hlatswa a buta ka re je go nyaka kae ke eng nte o nyakang ka mogare ga dikobo tšeo ka bitša family ka morago ga tabe ya go riagana ka re ke ga baka lang a buta ka sa gaše ke bitše family ya gabo mama ka re wa ya sa gaše aparo tše ka mongana ga tšona ka mongakong ra di hlatswa ra di berekiša rena bannyana goba ke re basadi ke seka ebja ka go nyenyefatša rena dikgarebe tša ka mogae ra di berekiša na a buta ka re ya inyaka go taelo ka re mokgekolo la motseba a sepela e late. So ke nyako mmotša gore taelo ile kae ka re la mathomo o rile o gašitše kobe mara a botša family o rile ba e hlatswitše ka re ga dry cleaner se a e gaša kobe mara nna ka mogae o rile ke e gašitše kobe ka re orai gašatše ya ba bothata o swantse gore e gaša ge ke bitša family a raowa a ka e gaša kobela o changešitše jwale a ka e gaša kobela ke tšo hlatswa patše ka trade ke kgopela o tseba gore se taelo ye ba go fa gore o gašitše kobo tša ga mama e kae. Potšišo ya mafelelo kore ye ke a go botša ebile ke a go botšiša o ka fontšha maikutlo a gago ke go hweditše ka kitchen wa pea ge ke tsena mo monyako moya ne o tšutlile September ga ke batamela mo monyako motho wa seba ka ngakong ke kuša gore a ke se sebe ka ngakong ke mogolo mme ba ka fotšwela kwa ntse ba senya gore batho ba leng ka ngakong ba kwe ne ile nna le yena fela kwa gae ka nako eo bana ba ne ba tšwile. So ke rola dieta ka go baka la gore ke kgale ke mogo none ke a rola dieta a ke re nka se ke sa di rola nka be ke sa mogone ke tlo fo tsena ka mainta dilo tšaka ke rutše dieta ka rena ke sepela jarasa ka motsabela a ke re le bota o no ka selo ka re ga pitša o bitša leina laka o no ka selo ka re ga pitša ke bone so ka mahlo o mokola a reng koko ke mokola a re koko a tšhela dijo tše ka ene ke sa go šiba se bogobe se sa le ka gare ga pitša a bitša leina laka. So a mpona ka mmona ka tsena ka moreng ka phutha dipeke ka sepela ka ya ga sesiaka be go sena morobala ga sesiaka le ena e bontha e ditše wa tsa gore ke bolela nnete bošego bo ke boetse gae kae ka robala gae ya ba go tlo tšwa ka gae. So ke kgopela gore nkarabele dipotšišo tše ke di botšišitše ke nagana gore o di kwele o tlo thoma ka ye gore o di swere na
no o tla thoma a ke re ke mmotsiša gore ke ka baka lang a bolela mo re jong gore mama bolele ke letswele rena ka ga irish tonsils ke putsišo ya bobedi ke ka baka lang a hlabetše ya bana boraro ke ka baka lang a hlabetše bana e le morapedi nka ba filo rapela moleko wa phumphana a ke re ke morapedi nka ba Mama e rapetše kae? moleko o tla wa phumphana o ba hlabetše it's okay o bone bothata ne nka sa gane le nna mola mpolaišana o se ka makala ke ga gotse bana ba go na le bothata bo botlang ka re le nnang ga gole cause le Alright. nto e ba itšhabang ke a itšhaba ke nagana gore re mo fe nako allright ke ke a nagana gore re mo fe leboga nako boše age mister ya re thaeleditše mm re a diko mohlomongwe ke botšiše nna ke nnete gore bana beno ba thoma go ka tseba ka wireless gore mma go bona o bolaile keng a ke re ke ena mohlomong a nnoša sa tsebeng a se ka re ke ena nnoša sa tsebeng Mr Moremi o boletše something mo gore a ke re wa kgona go kgopela report kwa sepetlele wa e printer out ke ra gore a e nyaka certificate se gona sa motswadi and then a ka se hwetša le ID gona se safe ka di hwetša Mr a ke botšiše ga o šala gore ke ena nnoši o ile o ba bea fase wa ba hlalosetša bele ka ba lapa wa tseba a re ile o hwetša a re kwane a ke beso a ke re motswadi o robala le ho nne wa robala mo sepetlele ba mpotša gore o robetša kere ke tlogile ka ya ka gae ka ya ka reporta ka ba botša gore motswadi o robetše motho o tla reporte ka morago ba molekola ka tše ba molekolang a le ka sepetlele ga re ile o boela go swantse gore ke moka motswadi a kere re mo saenele gore a tswe ka mmušareng wa sepetlele ba mo iše go wa public a kere ke ga re hwetša report ke na le kgaetšedi e mogolo report re bolelago ka yona ga go a botša nna ke nnoši go boditšwe le kgaetšedi e mogolo then ga re fitlha kwa lapeng re hweditše mokgekolo le mangwane ra ba le bona ra ba botša taba tše gore mokgekolo kwa re a tswa o bile le internal bleeding go bile le maji a mantšhi a banka mo teng a fetša a hlatša o ba e tseba taba e taba e ba e tseba le kgaetšedi e mogolo wa e tseba a ke go tlhalosetše something ke be ke kwa bose ge mogala jwa ba bolela gore kgaetšedi e mogolo o etle a o rile atle o thibetše ke pula ke a leboga so go tlile ena go na le dilwana tšeo baneng gore mohlomong tše dingwe di be di ka araba ke ena o mmotsiše mogala jo tša rampo tša re kgaetšedi e mogolo etle ka kwa bose ka re jalo re tlo go bolela tše taba okay ba e jalo wa tsa nto ke e lebeletšeng e nngwe ke gore ke eng a ke fetole mo tabeng ya magare mogolo wake pele o ya fao tabe ya thaka e tswa kae yang ya thaka gore mokgekolo o bolaile ke yang ya di-tonsils ya e tswa kae mokoni ge ba mfa report ba bolela ka yona ne ba re o bile internal bleeding go riega jwang wa nkwešiša kere mokgekolo day before a tlilo ba le bothata jole o tswe pšhatla wa e bona o tswile tonsils mokgekolo o tswe o gapeletša gore a re yena o kwa go baba o tsebe le ga ke be ke bolele yena mo founung mokgekolo wa e bona ga ba bolela ka internal bleeding yela wa e bona nna ke tepotša ke hlalosa ka mokgwa e leng ka gona ke ga la mathomo a re tlo boela re lata report ka re tlo hwetšelela gore mokgekolo go tse o ba le ntho a itse bara ga go ba le internal bleeding ya thaka o boe gonona ga ke e bolela ka ge motswadi a mpoditše yona gore o dipšhatle le tonsils before a eya wa e bona before o tlo tlholagala sepetlele yena o dipšhatlile so that's the thing ya gore di-risk tša gore motho a dipšhatle a ke nto ka re ba go pšhatle yona sepetlele sa moete okay yena dipšhatla yona nna ka kweša gore go ra gore o dipšhatla mo maji a bileso ga ke tlo find out gore mokgekolo o tsebile letswele mfo a re bolela ge mokgekolo a ke tlo ya kwa sepetlele le be le šetše le fojile gabotse okay gane lona le reile ntong ye wondi ka kwa gare ntho ene ke ga re kgwetša report ka tšatši lang ge re motloša re moiša mmušareng ga gona molato ba re le ile la tswa la lebelela le tsamaya le diphopole tša mekaka gore mokgekolo a ka ba tšere ke mohlomong go ba go phatlalatša matsogo ba gorena ba re fo go le khunamišara la botša ditaba wa boa go tlatsetša gape gore aowa ke thaka e jwalo mogolaka le mola recording o ka wa nthailetša ke e boletše tabe kare ga gona monna motho ke tsong go yena ke be ke nyaka gore o e netefatše ke gopola gabotse ga gona motho ka go tswa kae ka consulta go yena a ko go botse se sengwe kere wa bona nna le ga ke le ka mogo Mr Moremi a ke tsame ke etswa ke consulta a ke re ke nyenyefatša batho ba consulta o kopolelwaka so the thing ya bona
ye bona ba o phareitang ka yona tsela a kore wa mo kwa le gong jalo gapeletša ga gore ga ke be ke etswa ke ya mo nna ke e tseba gore diu tša gore ba re ke ilo consult ga ke tsene ka mo go tsone mogoši nthuše mo ge e le gore ga se wena motho le gotsho o bo o gapeletšwa ke eng ge e le gore o boditse batho ba wena gore ke tswa mothong o re o bo o gapeletšwa ke eng go bolela seo ge e le gore go bjalo a ke e fetole so Yeah. ga ke boa ke dutse le mogekolo fase ka re mo ke tswang go na le batho ba ke rapela go le bona ke be ka mokgong go na le tlaisego tse dingwe di go batametše se swerwene o gapeletša gore go be le batho ba ba go rapedišang nna nto ka go e tseba ko gore ga re fetša go khuna mala ba khuna mme go le bona pele le ino ba gona gore motswadi ya gago o te robaletše mogalajo a ke gane mogo kwa putsišwa ka gore e reng o be o gapeletšwa ke eng gore ge e le gore mogekolo o sepetse ka se se mo sepedišitšeng o iše polelo ye ge e le gore o išitša kere o nkwe ga botse se kwa tlo gore ke rialo o isitše polelo jalo bo gapeletšwa ke eng gore o re ke tso lebelela ba re go jalo o sa re mme ke khuname go ntshe ae e no ba gore o sepetse a ke tlhatholola gabotse kore mogekolo le ena mohlomong a ba ka founela botsišo ke mmoditše ka re mo nna ke tswang batho ba ke rapela go le bona ke boa le phetolo ke re she no a ke re go tswa mogoši a dirie so go tswa go consulta a se go bona ngaka fela le a prophet o ka go yona wa ya go consulta ko go yena o tswile ba re a wa mogoši mogekolo o ba jwitše ke ka mokgwa o bolelang ka gona ke a re beng jwalo re feteng re yeng go go magare bana ba gailwe ka magare e ya magare ge nka e fetola ka re gabotse a ke gopole nna gabotse ke inyo go e feta mo ke tsena mo go yona before ke go fa fetola gabotse gore ngwana wa gaga kere gabotse nka mmutšha le one ka re ngwana a bolelago ka yena o na le mengwaga me ka e lekgono le one ke 2020 ma a re ba le gore 20 a ke re a se a tswa re ya mengwageng ngwago gabotse ke kgopela mphe mengwaga ya ngwana ya reng o mmone a tla mmotša gore ke sega batho ka magare ke ba tšhela dilo ebile ne nka boa ke ba laetetša ka legoga o re ke legoga gore keng a mpotse gore ngwane ngwaga feta o ba na le mengwaga me kae ngwana ka gona jale o na le 5 years o re ya 6 ka August ne o mmone wena be ke le ka gae ngwana o tswela montle mama monna ka magakong o ripa o no re monna na leše sorry go mmitša ka leng o re o ripa e monnyane mafelelo ne ba le close so e bana le yena a thomo ba ripa ke ya ka ngakong ebile ngwane a ba tšea ke nna late a fihla ka seseka ka re mmona ngwane ba mogedi ka magare seseka mohlapiša ka metsi le vinegar ya ba nto ke bolela nto ke e bonego ka mahlo ene a ke re ke kwele ngwana a re ngwana o mpiditša re ba gagola bana ka magare ka tsena ka ngakong o e bone ke e bone thui okay a laeta leswelo a ba jukološa ka lona a ba tloga go fa karabo ya gore o bona kotsi ntate mogoši ke nyaka re rie so morota re tlo betha ke nako gape a re no arabang dipotšišo re di fetšeng re kgoneng go tsena go tše dingwe taba ya sesiago a ke ikwešiše sesiago re mo founetše maloba ra bolela le yena awara malefo a bolela le yena today malefo mo founetše a re o thibetše ke pula ka setle malefo a mmotse a re kgopela gore o chargiše phone re tlo go founela ka lebaka la re go na le ntwa ya bana ba ka gae re kwešiša gore mo gongwe ke theresho o thibetše ke pula a re batho ba go ngangiša mabaka a batho alright no re ya mo founela phone wa gage e timile so a ke nyake kore taba sesi go njwale a re ntšheng e beng taba a lena re tsebe re solo ba buang ka re sesi o a bontšha gore mo ditabeng a nyake go ba gona o emetše mo lathoko ya o ne go thuša batho ka go rapedi ka go ba phethela ditaelo a ke thuše batho mogolaka a ke thuše batho a nka ke thuša batho ye kokwa e bolelang ya gore go tšerwe ditaelo lejwa go ya kae kae go a go phethelwa batho ditaelo bana ba gaiwa koko wena o itšea ka etabe ya gore monna o ba swere letswa ka sekotlelo a ya motseng wa batho a go phetha ditaelo ne ke le ka gae for sure ne ile ka boma 8 taelo ya ga ntata ne e šutše ka re ga paolo ya class ke sa e gopola e šutše ka re ga raka be e sa le ntši o išile e sa le ntši a sa tšo e ria ga a tlo robala a buta ka o tsena ka gae a perepatša ga papa ye brown ya kereke o ga taelo e tšhela ka re ga di-pamphlet tšela tša di-shoprite wa di bonane e se ka bitša maina mabenkele ya kgopela tshwarelo so o tšhela o ga taelo le ka letsogo
o e tšhela ka mola gare ga pampiri eo wa iphuthela o re ngwana o hlakahlakane ko mo retša nke se le ba lelapa leo o rile ngwana o hlakahlakane ko mo retša o itšere mo pele ga ka ke mo lebeletše ke mmotšišitše okay ke gopela re fe mogoši re mokwe ya jwale gabotse ke aga ka nega a ke tsebe gore le ka kgona jwang gore gabotse ke juma mana gore iferere tše dingwe tše taba tša re je bolela re je safe mo moyeng ya ke benka go fa permission gore ke fila gore ga ijedi go na le se gabotse a nyakang go sephina mo go nna se gona yena se mo go wena a nyakang go sephina mo go nna mara gabotse a kwiše gore ke enkele e fenye go bane gore nka fetša ke mokgwetša mo go yona a re dire soši le ga go le jwalo a re etabeng o a itseba nto ba reng le ntšhitše taelwa letswa nkgotšiša go tshwana le ga a bolela gore maloba ape kunyoko go fetola gabotse Mr. Morota ke nna tšea di bolelago o ka re ke phela ke find out each and every jutša di bolelago maloba agreement something mo tlo go police statements o se recall sa se bolelago ore o nkgweditše ke motšhelela ka mongakong a ntanya tšea dipeke a tswa ya ga kgaetšedi le bošego kgaetšedi o a tseba a ya robala ga kgaetšedi ake le gone wa boa gore o ntantše a rola dieta a tsatsela ke statement sa legolo a tsatsela ya nkgwetša kere ka sa go šeba kere o re ke re koko gape nna ke mmikekere sesana ore a tswa morota ke e fetse mo gaane ke mga kgonolokologo o ra ya ga kgaetšedi le dipeke akere a fitlha kwa go wena a hloka marobalo gang ga kgaetšedi ya gage basadi morota ba ka hlokišana marobalo basadi ba ka hlokišana marobalo o ba gola gape ka mogae ka peke tšela ke moka tla ba gona tlo tloga ao maneng a re se ka bušetšana a re peleng jutša go fana morota wa tsa gore nna ke nyako re dire mogoši ne re eng dikarabong ne taba gore le gaile bana ka magare ga o e tsebe wa ke itsebe ke kwa ka yena o tloga a rialo a re go botsišitše gore o bona kotsi ka gae ke kwa ka yena if a re ke mmoditše a ke gore nna ke bolelena gabotse ena ke mofe dikarabo and ya le gone ke kgonne go mo fa yona jwang okay re a feta go bile le letswa ba re be le re lo thuša ngwana le yona a le e tsebe ke leboga ka yena ke thomo gore ka kwa gae go na le taelo wa matswe mogala jwa molaeditše go yona okay ebile a re o ba a sa tšwe iria a e tlatsetša ka mogoko go laeletša gore o ba a tloga le close le mogaladu ka kudu go a swana le yona taba ye ya ntho ya go tšhelelana ka tša go šebeng ga le e tsebe marena banna ga le bane o re yena gabotse a lebelela ke be nka motšhelela kore mo go wena ke tsomang kore le gona go motšhelela ga ka gabotse ke be ke nyaka go dira eng mo go wena okay wa tseba ke go na le ntho nngwe e leng gore ke nyaka gore ntate mogoši o bolele o lokologe pele ga ge ke tlo o bulela moroka a tsene ka re santse re no feletša re fitlheletse tharollo o motho e leng gore o kwala ike o ka re go ya ka wena o supjwa ka dilo goba wa latofatšwa tše e leng gore wena ga o gona ka gare ga tsona ke eng se mogoši o ka se botšang kgaetšedi yago ge e be re ka re bolela le yena šubja le ka motho e leng gore o hlola khutšo goba mohlho mongwe o rata go ka ipolela o rata go ka lokologa go yena o ka reng go yena Mr. Morota ngwaka o bolela ditaba ke rata ka kudu ba tseba batho ba bane gore normal ba bantši ke phela le bona lebaka le leng ke le boditse malobaka ra ke bolele dikgaetšedi ka founu le nkwela kere ke tšhaba gore ge o bolela le bona o thomo gore ba batametša mo go ene o nkwe ge o ba batametša mo go ene ge go nna le se ba nyaka go kwana ka sona ba plota ka nna a o ka ntlhokomela gabotse mo nna a gona complain tše ke tlilego ka tšona go ba se ka tswa ke tšweletša complain tše dingwe ka bona ene tše dingwe tša dilo nna ke bona gore ga go bohlokwa gore ke tsebela ke dikgaetšedi tša ka lebaka la gore sephroši dingwe re rielane tšona re a feta ra tswa mo go tsona gabotse nna le dikgaetšedi ke nyako tlhatholola taba gore a re šiane gole mane moroka a re šiane gole no ba le gore go bile ka mokgwa mongwe gore re ke senapere swana re le bana ba motho polelong ka mmotša go yona ko gore ke a kgopela mo go lena ga go na le ka mokgwa le ka mothušago ka gona mothušeng bagala jwa gešo o tsore go riega mogoši ne ge ke sa foši o ngwana pele ka lapeng a se nna ngwana pele wa pele o gona ta sa kere go na le mogolwana rena ke se siaka ntaetše o tlo nkwa mogoši ge ke go thaeditše ge ke sa foši o ngwana pele se se o boletše tabeng nngwe ga a bolela ditaba re ka morago ga thobalo ya batswadi
o ile a ba le kholofelo godimo ga gago ye a beng a se a phoša go ka tšea kholofelo a e bea godimo ga gago re tle re lebelele ngwana mathomo ka gae e ka ba wa lesogana e ka ba wa kgarebe gore re bona motswadi a ke tse gore moroka ke a e latlha gona moo ke be ke duma goreng ke gore ge o bona sesi bona ngwana gago ke be ke duma mogoši gore gone jwale ge re tla tabeng ya go lokiša taba ye bolela le ye ngwaneno ne ngwaneno go na le tšea di tlhokang go tswa go wena o te tšweleditše ntate mogoši gore bona ke le jwalo ke le mogoši ga ke tsebe selo ke duma gore o bolele le yena gore ga e le gore mohlomong go na le se e le gore o kgopiša ka sona godimo ga dipolelo mmotse gore ngwane ešo ye ga ke rate ka mokgong ga ke nyake jwalo ga ke kgotsofale fa kore khutso man Mr. Moroka ga re ka e bea ga botse le ka mokgwa e beang ke a go leboga and for tabeng ya gore mohlomong ke lekile go tsena gano gannyane nka se mo go yona mogolake polelo o e bolelang o boletse polelong ya gore o ba tšee jwalo ka ngwana gago a kere Moroka ke lwele go na le tšere ke se boleleng ke lwele gore lapa le lela mola ga e lebe gona ga botse ba tseba se gore ba tsebe ka moka ke lwele gore ka gae go se ka ba go shotha bupi go se ka ba go shota sa go sheba ke lwele Moroka and then nte ke bonang gore mageng a mantši e na le go tshwenya wa bona dikgaetšedi go bane gore ba dikgaetšedi tša rena mfo go na le mo go baneng gore ba kgone go botse gore a swene tatane ka moga e re ke sekwe ka wene nto ke ditatofatso goba ke nto o kileng wa kopana le yona tabe ke go botšago ka yona mo a kere ke tlhalositše maloba ka re ke sala ka lata ke maphodisa gae maphodisa a nlatile ga ka Moroka a tlilele mathomo nke se bolele gore nkane ra ilokiša a boa gape ka moraga thoba le motswadi maphodisa a boa gape mara nto inkušang bohloko ko gore ge ba jutše a diragala gona ka one mokgono batho ba ba fetša go ba ba bitša ba etla mo go nna ga re bolela re dula fase e ba o ka re nna ke bile tša bona batho bao kore nto inkušang bohloko gore a ke kwa kere ga botse gong jalo go na le mantšu a nka ratang go mmotša ona mara ke a tšhoga ke gore ke tshepa gore batho ba phela go le yena mohlomong ba reng ba rariša ba rata Moroka ba ka ba eletša mara go ra go na le something se e leng seširo mo go bona nna mo go nna Moroka ke pele ba ke ra gona seširo ka taba gore ga ke tsame ke nyaka go aga leina la ka bona ke swa gore le mo kerekeng batho ba bantši a senka bankwa ke bolela ka bana bešo a senka jwale nto ke e kgopelang Moroka ke gore mantšu a dikagišo nka boelana le bona a kere maloba ke boletse polelong ya gore nka tšea vitekgwe ka e tšwetša pele ke be ke boleiša ke taba gore Moroka ga botse ke be ke le kgausi le go lusa bophelo jwa ka and then ke moka ge ke bona gore ke maswafa ka ile fase ka bona gore mara ba na le bana batho bana ba ntlhoka jwale ka malome a bona ga le ke tlo tlhalosa ke reng ke re ke tšere video ka ya ka bulela mmago lena gore o reile defamation of character ya ntshweng gore responsibility tlo boa mo go nna kore ke laeletša gore ke bana bešo ke maji ešo mara se nna ke beng ke se kgopela for bona a tlogele go seek attention if o nyaka thuso Moroka e nyake ga botse if go na le individual message le bane le wena sa jijiri o ka re jekgosa ke ye mongwe bona gore o ka re go na le se mo go wena se bang ga botsana ke lwele Moroka le nna gore ke pre ke di-case tše le baneng le nna a ka fo ba bonolo nne ke lwele ke sala wa kwala mogoši ke dire sontate mogoši o moporofeta a se nna moporofeta ke motho a go te rapelela Moroka wa tsa wae ke botšiša so ntate mogoši o seke wa tšhaba goba wa ješa ke nneo ya gago dihlong gobane e go ka tšwelela gore kua gae o eteletše kereke pele ene batho ba lo feleng go ba fa seporofeto ba kwa gore wena ga o moporofeta e tlo dula ka mokgomong mogoši ge e le gore bana ba sesia go ba go wela ka gare ga bothata and then go tla lentšwe go wena le re šireletša bana ba ge e le gore ba šireleditše mogoši se ka tšhaba go mmotša gore ngwanešo nakwela o bona ke ria so ke be ke šireletša bana kgoso ya ka ke gore ga ka go hlalosetša o kwešiša ge o le malome o ne nneo ya semoya o na le yona ene ke rata kereke thata ga ke sa le monnyane ke tsene kereke ke ntšhitše ke bosia ba ka gore ke tšwele ka ntle ke bone tša ka ntle ke ntšhitše ke kereke mapostolo ba ntlhabela nku ba ndirela setšheso
ke rata ditumelo tša batho thata ebile ke di hlompha thata ene ke a tseba gore moporofeta wa kereke efe kapa efe o kgona go bontšhwa gomme ka morago ga go bontšhwa go ba le taelo e a ka e phethelang batho gore ba kgone go phologa godimo ga moleko o le go gona tirela gore mogoši e le gore mo gongwe o ne nneo ya boporofeta o se ka tšhaba go bolela gore ngwanešo ke nnete ka tšatši le la bana ba le ke be ke bona bothata ka ba šireletša wa ikwešiša gobane mogoši motho wa batho ene ge e le gore mo gongwe go ne le batho ba felang o ba phethela go ya le ka thomo ya semoya sa gago e dule gabotse le go bona se ka ba gore mogoši o gana dilo ka moka mola e le gore mogoši wa re thuša wa ikwešiša mogoši ke rela gore like le gona mo e lokišeng gabotse ke batlogolo ba gago ke bana ba gago ge e le gore ba phethetše taelo ba phološitše mo gongwe mma go bona ba sa tsebe šo mmotse gore ngwanešo ke be go ne le se ke se bonang fela mo moyeng ka se kgone go tlhalosetša ke tla re ge re le ka mola ka go dudiša fase ka go fa sona a ke tsore o e hwetša gabotse gore nnete gona e ka mo dira ka mogomo go ne batho ba mohlomong ba tsebang gabotse gore nna re ya thušega go ene mare bjale le kgone o ka tloa bea batho ka go gongwe mo ba sa go tsebeng ya moroka a ke boleleng ke gore gabotse ke tšhaba go fa bohlatsi wa maaka a kere taba tše ke le botša go tsona mo ke ra ke thuše batho ke a rereša ke ra gore a kere ka ge ke bolela ntong ka go tlhalosetša go yona moroka ke gore a o e kwa kgaetšedi boletše ntong a re founetše ke batho ba re mogoširi a mo tseba se ba ntsebago ka sona moroka e ka ba e fangkgedi mo kerekeng moroka ke turutela e fangkgedi ke fo ba ke golegile mo godimo ga e fangkgedi ke ta tshwa kere o morero nna ke o tekgetetše gona le dikgaetšedi ba tekgetetše bothata ke gore ditsela tše re di kgethileng ka mokana ga rena di ba le di-challenges tša tšona so e ba o ka re ba bangwe ga ba kopana le di-challenges tša tsela tše ba di kgethileng ba nyaka go plama ekgo gore wae o ka re yena ga di mohlagele ka taba gore yena gore ga a be le dipono tše di itseng moroka nto nngwe ke falang ke e botša batho go na le meboa e batho ba kgonang go e šomiša godimo ga bana ba batho yeah enwa metsi o bue mogoši mo fe metsi a nweng a bose ke bona o ka re o nyaka go bolela wa tseba abuti ya kane o right gare ye mo le mongwe dikgethetse tsela ya gage a ke moganetše o kgethile tsela ya gage ya borapedi goba ya go tsena kereke nna kereke ke itlogetše ebile a ke te tshole ene ke nyaka go lokiša taba ke I'm not possessed ebile nke se tliša abuta ka mo ka mmodiša di-question tše ke sa tsebe gore ke mmodiša from what go reegileng kae di-question tše ka moka ke di bodišitšego mo ebile nka ba ditše mogaso le nanko ntong lengwe ke mmotšiše go yona mo ka mo wa itseba ka mo ene taba ya gore o naganne gore a ka sa ntshwariše le ga a ka ntshwariša kore ga a ka ntshwariša ka taba gore ke mo accusitše ene no a kere ke a mo suspecta because ke ria gore a se ka ntshwariša ge mogoši a ka re a tsoga ka motshwana re koko ko moswariša ke tlo ya ka pelo tšhweu because ke a tseba ditše ka o mo tlišetša tšona mo ditše ka go di bolela ka yena ke nnete ebile nke seo le ka di tšhentšha alright koko ngwanešo di diragetše ka mengwaga yeo le kgolle ke letšatši le ke nakong ye o botšišitše a re tše dingwe go tla re ge matšatši a eya o tla tla go araba koko lapa la mama go lena le kweša bohloko re sa na le dikoloto tše re swantšeng re di lokiše tša lapa lela la geno ke boletše tabeng ngwe maloba ka re ka tšea gore go lwa lena kganthe go lwa sedimo sa bolena mabapi le taba ya fane mabapi le taba ya go hlaba ga mme mabapi le taba ya mo mme a lego gona mabapi le taba ya lapa lela e lego gore bakgalabe ba gabolena ge ba lenyaka ba le kry-a le phatlaletše
Lelwele go lekane o ntšhitše sello sa gago re ya leboga go botlhokwa motho gore a ntšhe sello sa gago sello go motho se dula ka botlhoko fela se bula motho kgopolo gore a tsebe gore ke tseleng ye so ya gore motho ola o re potšišo tša gage ke tše song ka di araba ka gore malome ba nyaka bolela bothata ke tšhaba mo re tlatle re e bolela ka morago ba tla ithena ya alright malome o ka re o kgopela go tsena mo re channel yeo la ke lebelele fo ke ra e nwe e thena gore e ye ka mo ya o ka batamela mo malome Thobela mongwaka le a phela ke rena bana re ka kwa go lena ya bana besho ba e ke morwale ke kgaetšetše ya ka ke ya selo sa bona se nkwiša bohloko ne ya gobane a se re emelelane sokwe re šupana ka menwana re loišana re yang ke nagana gore wa right go ya le ka kwešišo ya ka ena le ka tsebo ya ka jwale ka monna ke tata go bana ba la ka molapeng ke tata go bana ba ka molapeng so e no ba le gore ga re ntse re gola ke re mongwe to setša ko mongwe to setša ko mongwe a khutša gore wa e bona so ke tata e leng tata go bana bana so ka lehule la mokgekolo la mokgalajwa e ka fo ba e mong ke ena a ntse a gola nako ya a ipotšiša dipotšišo tša gore gane motswadi ka ba o jele ke eng batswadi ka ba jele ke eng wa bona e ba yona e le gore ga e ntše ya molapele ya ba thulanya wa bona ke nagana gore ga mokgalajwa a robala bana ba e sa le ba bannyane bobedi wa bona ke a kwa go bolelwa ka taba tša ditaelo tša mokgalajwa diaparo dilomamang tša mokgekolo wa bona go na tše dingwe a kere ke a ithedišiša gabotse ke gotša gore di a hlakahlakanya gona mola gobane le yena yo e be sa le monyana mokgalajwa a robala a se mo e le gore maybe o ba ka ba napa a e ba le tsebo ka kudu lehulu la mokgalajwa even go la mokgekolo wa bona ke bolele ke fe mohlala ka nna kere motswadi ya ka o robetse kgale wa bona so a ke nagane re šupana ka menwana ka ga e re maybe motswadi a rena ka ba ebile le makhelwana le bo mama go familing a ka tswa ke bona re ka šupa motho mongwe ka menwana ra re ke yena a tsebang ka lehu la motswadi a rena ebile le mogala jo a šala a robala ka morago so ke be ke duma gore go be le ju tše dingwe ba theo le matswalo ba swarelane le ka bana ba mpa bana ba monna le mosadi so go nywela a išalang tabe e tlogile e fihlile mo rediong go ya le ka tumo ya ka ya setabele gore e be ka fihlamo mara e fa le gore e paletše maybe ke ena bana ba e mongwe ile ra tswella a fa ba fa go ditaba ka gona ja sebe ka tsela e maybe a tlo go thušega ka gona ke mola ngwane mongwe a ileng a fetša le yena a kukega a fetša e tla rediong e be setabele gore e be ka fihla monna e be le tabele gore go swantse gore go tswelle ba ka bo mmago bona le mong ka bo tata go bona ba dule fase ba lokiše taba bana bakhwe tane gore e fete e fitlha poleke e swanang le ekgwe mo dirediong a se nto e kwišang bose so monno go ya le ka tsebo ya ka ye moraro ke tseba a hlokometše lapa lago ena lapa labo le mmafiša pelo so go nwa ke gore ke a ipotšiša gore ka re se re šupa-šupana ka menwana a na ga monnokhwe a ka tla fetša go e tla le melo lapa labo le mo fetša maatla wa bona lapa ga le sa tlo ba le motho a le hlokometšego monno ke hlogo ya lapa lela gobane tata go bona a sa leo seo e le gore batswadi ba bona ba paletše ke go se tšwetša pele ba ileng ba feila mo leeto la bophelo modimo a ba gopola a ba se tšwetše pele e be ntho e le gore bona ba ipote ba re batswadi ba paletše ba hlolegile mo le mo a re felele mo batswadi ba ke kwa o bala taba ya fane o bala taba yes ke nnete o bona taba ya fane yes e kana ya ba engwe ya molwantšha baneng go ba sera ba sedimo sa tsena ka sa riang o bona so go bala le taba ye nngwe ya mo e wa ra ya sporofeto wa bona nka se so le tabe if monne wa geshu o na le sporofeto ka gare o rona leng a se problem go bane yena mogala jwa tata go bona o ba bereka ka batho a se ntwe le go sonye re e tšhabela mogala jwa ngwane o be a bone
mo tatago ya beng a kgona gore a ka tšeang a ria ke bone phoso ebile gona a ke bone phoso a ke re o gata mo go gatileng batswadi ebi o bone o ka re seo se ka phediša gore se ka dirang se se botse ka mogae ga se tswetse pele a se ntho e le gore sonye gore e tliwetse ke mongana e ka re lwantšha re le bana ba jale ntho e botlhoko ke yona ya dipola ya go maloišana sister yes nna ke kopang le ena nako e ntšhi alla e nobela gore ngwane mongwe gore a fetse a fitlha mo o fitlhitše ke taba gore ne a be a riang maybe o ile a re ga a llela go rena maybe a bona o ka re ga re motse e taba gore a kere gore ke nora maybe a letseng go bona ka mo familing a bona gore a go kaone ke išire jo go kaone ke iše SKFM maybe nka go tša thuso ka baka la eng la gore rena ba bang batho a kere motho mongwe tlo tšhaba maekarabelo wa bona a re nna ke tlo fetse ke šala le taba tša nna ke lebelele tša lapa laka so please nna ke be ke duma gore tabekwe bana ba ba era ngwanake ba boe be ba swarelane ba go tlogele dikgopi tša go loišana tša goreng monne ke tata go bona le a hlokomele lapa le labo le tsoge e be lapa ka ena gobane batswadi ba robetše go swane motho o sone gore a tshepegele go ena a e be monna lapa le be ngwana lapa lela bakwe a ba tšee monno o jwa le ka eng ka tata go bona ke dikgadi le bona ke dikgadi tša lapa lela ba boe bana ba mpa e tee ba pipitše e tee ka molapeng ba boelane bana ba motho ba tlogele go tšama ba loišana yes ga re mangwa nna ke re mang a loya ke re mang wa loya ke duma le nngwe ya gore ne if go na le go ka ba ka tsele nngwe ya go nyako go tsewa gore na ga botse ke eng se se ileng batswadi le yona ba ka nna ba etswetša pele mara ba etswetse pele ba e mongwe ba kgotsofale ka moka tano go wetse ke mona ba ntše e le a re ke nagana gore wa bona so e yang nkuša bohloko ka baka la gore a o ka lebelela ba šolalane bana beso nna malome ke leboga ge le tlile mo ntho ke e lebogang ke gore ba tlo kwana ba tlo ratana koko gore wa bajwa nna mmereko ka ke alafa batho ga ke na bothata ba go tšea koko ke ye go mo alafa nka se tšea koko ba gabo ba se gona ge ke dumelela ke lena aowa nka tšea koko le go sasa ka go mo alafa kokolo siallang ka yona ra ya go katana le yona ya tloga go yena mathata a le mo go yena ra go katana le yona ra a tloga go yena and then ba ka gae ba lapa ba go dula fase ba go lokišana le tše dingwe tša ka gae magagešo mogala bo a gešo bolela nnete a le re go tšwa molomong ba re le a rereiša go hlabana tša šaka le teng kgopelanang ditshwarelo re tsošeng lapa lela la mogalabe re lokišeng diphoso mama go lena o tla tšweletša mmolai wa gage ge a le gona a ke na bothata ba go le bitša le ba babedi goba letle le bagalabe ba re tle re itulele ka kua ngwakwaneng re nyakišiše lehu la mmago lena gore le sepetše jwang re kgona le nyakišiša re le ka kua ke ne le lena fela goba ge e le gore le nyaka gore re ye mo go tla bang le dikhamera gape re tla ya le gona nna nto kgolo nkušang bohloko ke go bona bana ba motho ba elwa ke go bona bana ba motho ba latofatšana ke go bona ditlogolo ditšhaba go ya ka gae ke go bona lapa la batho le phatlalla a ka tla mo ka go rata ke tlile mo ka go kwa bohloko ntho e diragalang ka lapeng la bolena a e kgahliše e kwiša bohloko so koko o botšišitše dipotšišo di fe nako ngwanešo mogala bo a gešo a dule fase a iše pelo fase re se kwele sello sa gago re tla se nyakišiša ra se šala morago abuti morapedi ga a kwate ga kao ba fela ba re ngwana ga a diretše tatage molato ga a swane le ga a diretše motho wa ka ntle morapedi ba re o swarela go feta ga kae masome a šupa a balwa ga šupa masome a šupa a balwa ga šupa
go ne nto ngwe e tsene ka gare ka malapeng la gabo lena ene solanka re le mogare ga ntwa e re ka se e bone a re swarelaneng re thome ngwaga gabotse re tle re nyakišiše lelapa la mokgekolo le mogalabe re tlo kry-a nnete ene lapa lela le tlo agega moloi o tla tswelela molaleng ge a le gona ge ile mmago lena o jile ke bolwetse bo bo rileng moya mama o roba le ka kgotso ba le tlogetše le ba banyane a ganang e ba ngata e tee le swaraneng le berekišaneng tše mpe ka moka di fele moraka ke gopela gore sesi a ipotše gore bjale ka ge le bolela taba gore o tla tswelela yena ka bo yena a ipotše gore o tla tswelela e se taba gore a hloke taba go kgonona kgaetšedi ke gopela kgaetšedi le yena a ipotše gore re kwele gore o tla tswelela tše e be go di bolela ke sesi o be a bolediša ke pefelo le yena o be a bolediša ke go se tsebe ke gopela batho ba babedi lotše mo dikgopolong tša bona re tle re kgone go ka aga lapa le gabotse a ke buile gape a ke be gore bana ba bešo ke nagana gore ka mokgwa e leng ka gona batswadi ba robetše a sanke ba tswe ba ya fele ba ile go nyakiša gore ka ba jile keng go amogetswe gore batswadi ba robetše so ke nagana gore ga go na le go phasamišega mo bophelong go bona o kare ga go kgotsofala o ka no ya ngakeng gore wa ya moporofeteng wa ba ka gore a ka ba gabotse batswadi ba jile keng ye ya ditoro ke a ekwa go na le taba tša ditoro ka gare wa bona mara ke be ke duma gore ka tumi yaka ga go na le ntho ga e go phasamišitše before ka tswa o ya mo ya go ore go šupa e mong ka monwana e be taba gore o tswe pele ke ile ka re ga ke gola ka rutwa gore ne le ga o ka tswa o ya banneng ga ba swela gore o boa mo ba go botse ba re mang o rea ka gore o mošupi ka monwana gore wene wa ntoya wene o ntira ka gore wa bona ke ntho ke e rutilweng wa bona mara ga taba e šala e tswelela mo poleke tša go swana le tše sone o e ra gore aowa motho a o ka ya ngakeng gore moporofeteng a re mo go šwa go loya o tlo no ya straight ore wene wa ntoya wa ekwa gore bjale o thomo o rile ntho e nngwe e le gore e be e sa nyakege wa bona go na le dilo tše ding ga o di kwele o tetwela ka tsela ya gago ka tsebo yaka o tetwela ka tsela ya gago tane gore o fetša o tsweletse o šupile motho ka monwana gore wene wa ntoya wene bana be bešo ke duma gore ba boelane ba swarelane re le mokgwe go tlo thekga bona go tlo kwa taba tša bona re tlo ba tšea re dula le bona fase ba tšea re dula le bona fase e riagetšeng mokgwe e re diša tlhong gore re fetse re tswelela pele ka go swana le ekwe re eta re tlo lokiša taba tša lapa gane o kare a bana di-family gane di gona e no ba gona gore ngwane mongwe ile a kukega a palela ke go te tshwara a ntše kena a hloka thuso a ba fetša re a ke tswele pele please nna ke duma gore tabekhwe go nywale re no e re gore re tšhabe nako bo gape rena re tletla re ya ra ya pea jwala ka bana ba motho jwala ka bana ka ditlo please bana bešo ke a lekwa le mantšu a go fošanang ka ona mo go tlo fetša go tsweletše le tše dintše e le gore re se ra di emela ena re sa di nyakego bona mara ga lebedi le di bolela e le rena bana ba motho so awa yewe re tlo no e lwantšha ntwa yewe ra bona re e lweša ka tsela mang mara mo go nywale re dutšeng gona go tlo fetša e tla mo e le gore gape le tsebeng gore re thaeditše ke mang le mang nomo wa bona go sa ke ngwana re sepela mo strateng e ba gore ke ele wa go ema ka gore ke ele wa go loya ke ele wa gore wa bona ntho ke ntho e sa nyakego please nna ke duma ka tumi ya ka gore ne tabekhwe re gomeleng gona mokhwe e be gore ne re ro e lokiša ka serena re phe letšatši ke sa tse gore letšatši neng ro e lokiša ga gona ntho ba reng ke apala unless motho ka mogopolong go se gona yona e gona ya go pala re tlo mfo wene le sister le tlo kwana wa ngwa kere le tlo kwana go nwa le fa e le gore mang le mang o sa tšere ke se mo tšerego tšeetša go wetša le re mangare a e sa bereka eo le tlo kwana le bana ba motho mfo ke kgatla re ya go thoma wa ba rata ke a tseba le wena o mo rata sesi ke a tseba gore bana beno wa ba rata ena ba go ba biša pelo wangwa ke tseba ke nna ke tseba go hlomphotša ke a tseba gore bana ba go ba biša pelo le lapa lela ke tseba ga botse gore wa le rata a motswadi o ile go robala wa riegang ya ba gore o ka re go nyako iwa kae morago Beresford a go jwale mara o ile wa lwela gore a go iwe felo gobane o rata motsolo wa mmago le tatago
wa tseba gore o mogoši a se eno wa ga mosoma wa tsa gore wa ga mogoši wa bona so ke kgopela nto re tlo go iri ya gong jale re ro dula fase jale ka ba ga mogoši re lokiše taba tša rena if maybe mokgalajwa ke ga gona ka mogolo ba le re go fane go atwa re ilokišeng tlo re ilokišeng ga gona sa go feta gore re ilokišeng if maybe ke taba fane ke yona e le lwantšhago gape sedimo se se fihlile se votša le fo baka le ntwa bošilo please and then o se se le ya dumela gore nka mothuša o se se o le sa emetše go lokiša le ya dumela gore re ka tsamaya le yena ra go mothuša ka tše di motshwenyang ka gore motho kwa batho magagešo nka se tšeele sephetho sa gore ke a motšea ke sepela le yena ke nyaka go kwa balapa gore balapa bona ba reng ka gore yena ore wa balo nna gabotse nna ke a dumela morwale ke a dumela gore ba mothuše ke seo ke se tlhokang gabotse ke duma le mogolo a tlile ke bona fela ke tsebang gore a ba ka bashapo o tlo change eng that's why ke re a ke phele ke ba le di-complain towards bona ene lebaka la ka la gore ke kgate go bolela ka difounu ke kgata gore ka moswane ba tle ba re re bolela le yena o re ke nyaka gore le dilo tše dintšhi ga di tlo tswelelang fo ke re ke feditše mengwage mentši wa tseba morware ke re le dilo tše dingwe mo kerekeng tšelala ke e sa di kgwate ke tseba gore ke nyako gore golo ke tabatše and then ke nyaka gore leina laka le hlatswege mokoni ka gore a se nna motho wa go phela maybe ke tlo gore ke kgobokane le batho ke tloya ke ba rekela se sengwe ba rabane le ka ba botša kare tšutše ba le botša go tsona ka nna ke maaka so ke nako yaka se nka se bolelago morware ke gore ke leboga gore re feditše re etla fa re tlo bolela ka mokgwa ka gona and then modimo a ngodiše godimo ga ditšwe ke fetileng go tswa ene ke sa nyake batho ba bangwe ga botse normale ba fetse go na tšedimo ba di tseba like ka mokgwa morware a bolelang gore ke lwele ka lapa lela bogolo jo bokae ke sa e re pele malome a etswa ba tlo tiša di-camera ka mo tate mogolo le a dumela gore ke mothuše se se ka go a kereng taba thuso if maybe a lokologa yena koko a ke bone phoso felo gobane ke yena a sokolago a ke re bohloko bo kwa ke yena gape bohloko bo kwa ke molwetši motho a šala ke a bajwa go era re kwa bohloko so a ke bone phoso ya gore ne a ka thuso as long e kgaetšedi ya go wa maje a dumela gore ne wa dumela gore ne le yena a lokologa re a ka thuso a ke bone bothata felo a ke re o tlile mo go tlo nyaka yona thuso a e le gore thuso e gona a e hwetše re a leboga mongwaka a ke lebogile a ka emela ka molaganyane re kgone gore boletse le bokoko koko abuti ya go o boletse ngwanešo ba re ka go thuša gona bothata ene nka leboga ka košo like ke boletse le mathomong gore mo ke tletse gore ke tshwenya ke selo le batswadi ba ka ke a tseba gore a ba se ba robala kore ke kgopela thuša gore ba iša mama le papa le gore le nna ke thušege ka selo se gale sentsweng go tloga ke sa le monnyane se nthomile ka grade 7 ka moraga lehu la papaka so ke nyaka thušo ene ke a mo kwa mogoši gore go nyaka gore ba mo thuše yena le sese ya ke mogolo ne ke nyaka gore o tsebe gore a ba re thuše gore re lebala je di regileng ne ba re thuša ntwe ya bošego cause ka mokgwa ibeng ka gona ba ka re ge go ka loka ba ke a tse re šeditlo ba re loka eng nna ke loka ge ba nlokiša taba ye ntshwenyang ntwe e regilego koko dilo tšela tša kgale ga botse o dira ka tsone go tsone no ke gana ka mokgwa go bolela ka gona fela re ra gore wena o dirang ka dilo tša gale dilo tša gale ge se re bolela go ra di fetiša a ke nna bothata ke a di fetiša ke gana gore a bolelo ka re na le bolwetse goba ya possessed or le na le bolwetse ke nnete a ke re le ya tshwenyega nna ke ra jwaka a ke re go njalo ba le sesa gore ga go ka loka ba ge re ka loka eng ba cause sesa ka nte wa e motshweng e tshwenya mang nna ke tlilego mo okay a re e fete eo sese ya go ke mofounela o ile a re le yena probleme o na le yona a ka mofounela mawana bolela sone no o mo founetse mo probleme na se a mpotša yona mara nna mpotše sone okay ke nyaka go lokiša ya gore sese ya go ane probleme sese ya go mpotše gore ne mathata ma-serious le yena le probleme e ba se a mpotša ke ra gore mogala bo gare ba thušege re hlatholola ya gore
thuso e re bolang ka yona ke ya mofuta mang ya re tshebetsong okay a ke fete so Mr. Mremi le ba ba leng gona le batheletše ke boletse pole le nngwe mo mankgapela ke tlotswa go na le batho ba mmušo wa leswise ba kgonang go šomiša meboye e itšeng mo go bana ba batho wa bona motho ya sa tielelang go jimo ga thapelo mokone go na le tše ke se kgonego gore yena a tetoele self ke boletse kare go na le tše dingwe bona ba file gore ge nna ke di dira a kere wa bona tabe ya go fetša go ka re go thalaganya phoofolo ta swa kere ba thušeng ten re ka tla ra bola a ke na bothata le go bolela le bona a ke na bothata le go ria phisi le bona mo tisempeng a ke go tlhalosetše morero wa bolela re ke bolela jilo ke kopane le yena mola go bo October somewhere there October ka mo kgopela dinomoro ka Shoprite a e tlala ka mmoragwana se ka bolela maina mabenkele ka kgopela dinomoro mo go yena ke re ke nyaka go tlo riang go tlo bolela le bona go na le something se seng ke boletse ka re ba se dirile mo tisempeng and then nto le mpušetša morago towards peace yela ke be ke re ke nyaka go tlo ba bitša re tle rieng re dule fase re bolela a ka go kgopela dinomoro re le mo line-eng o na le tšhomi ya gago okay ke nyaka gore re le balentši re ke nyaka re direng tate morota re saletse ke 2 minutes nyako tsentšha mmeola for 5 minutes magagesho nna ke kgopela le swarelaneng re berekišaneng tše ding tša dilo mike o moroka tše dingwe tša dilo di tlo no ya le matšatši ntwe ke nyaka nna ke thušo gobane moo re tletše thušo a kere koko o ka kgona go mo lebalela abuti ga ke re o boletse gore o tlhoka nako ya di-question tse ke koko ke tlo mo lebalela ga nkarabile koko o ka kgona go mo lebalela abuti yago ya ga nkarabile dipodišo tše okay thank you alright abuti o ka kgona go mo swarela wa phela le yena koko nka ba swarela wa tsaya lebaka la ka keng ke gore dutse di bolelwago mo ka mokana ga tsone nna deep down ke a tseba ene di be di ntshwere gore di fetse tswelela and then nna ke re nka ba lebalela a ke re wa kokeleletša le maikemišitšo ka morago le ena wa hlatsa ka mola gore ke eng tše ke phelang ke te tapiša ka tsona ke mo founela ke bolela le ena ka tsona ke re ke nyaka go direla lapa lele o boletse polelong a re ke lwetse lapa le leng la gae lebaka e be le goreng go se ka ba go phušoga selo dilo isaletše le madulong nna se ke se kgopelago mo go ene Mr. Mremi ke gore o bile le di-question tše go baneng gore yena gore a ba be satisfied gabotse o tšhaba go botša gore mpotse straight gore monne ga a bolaya motswadi ya ka ga e di tlišitše mokwe gore gabotse ke ye go bane gore mošhaletše a re go swantse gore dilo je fete o direng o nnapeng a ke re wa tswa legale gore a se nna motho a moya a ke laete ke be ke tlo mo laeta ka rape go ka mogolo ka mogolo ke nna a ke laete nne o shotha gore wene nna ke be ke kgopela gore mo thusong ya gaga o ntse mo thuša tše dingwe tša di botšišitše go fa nnang ke se kgone go di bona bara se nna motho a moya telene ngwalele tsone ntate mogoši a ke botšiše fa mohlomong ge re ntse re swere yona taba ya tshwarelo o lla ka taba gore batswadi ba robatswe a lena bothata a ke re le yona tabeng ya gore batswadi ba robale a ke re wa kwa ke bolela gore tše dingwe di le nna ke thomo di hwetšang mo go yena a ke gane ke di hwetšang mo go yena mogoši a ke gane o lla ka taba gore batswadi ga se ba robala a lena bothata gore batswadi ba ka robadišwa a ke na bothata ge e le gona taba eo a ke re nna a ke tsebe ba sa robala allright a ke tsebe a ba ntlhakiša a wa ke te robelela borokoto ba galajo ya a gona molato moroka dutse ba di bonang nna ke di bone ba ke se go hlakiša it's okay and ke nyaka go botša ntongo la mafelelo I'm not fighting o bona ba rapeši ba tletše ba rapela moyo mokgetho wa ba ria ka go loka dilo tša bona ja ba sepelela gabotse go ena le rena re sa tsene go kereke mara barapedi ba bantši ba utamile ka kereke ke ba babi and ke modimo fela a kgonang go ba exposer ra ba hwetša ba sweregile ka diaparo barapedi ba bagolo a emelela kereke o kgwedi dikologa ka moka mara I'm not trying to say you're one of them ke re modimo go re ka go loka why o no bolela lentswe le le ka koko because ke ape nto o e bolelang koko ke kgolo ma a se bona ne ke hlalosa gore barapedi ba gona baruti ba banonne ba ra ba ema pele ga rena go barapedi ba emang pele ga rena re tshepa mo go bona re ro bona motho ke mohlanka wa modimo o aparetse ke moya mokgetho o tseba go rera o tseba go ria mara ya jeng gore kgono mo hwetša ba moswere ka dilo tša bosathane go na le batho ba baneng gore ba na le agenda ba tukuta ka seaparo ene nto ngwe ke gore modimo a ka kerekeng nna ke le ka mogae ke kgona go rapela modimo nkwa
ke sure go le lengwe le ba rego modimo ka kerekeng fela cause bible ke ba jile ke tsene kereke ke kolobeditswe nna ke tlogetse kereke ka mabaka ka because kereke mo go nna ke society Alright. sa go bolokana sa go ria Okay. modimo a ka kereke Koko, wena o tlo re loša le batho ba Yeah, dikereke. yeah, Se ka yeah. bolela jwalo ke phošo mantšwa o a bolelang ngwaneso Yeah. a ke eme le ona ke kgopela tshwarelo go mantšwa sesi a fetšang go a bolela rena ba gagešo a re nyako o lwa le ba ditumelo tše dingwe Moroka, ee Moroka ke nana kere ba ka re emela ka kua. ya Ba ka re emela ka kua mme o la no rialo. re emeleng ka mola re no tsentšha mme ola magagešo a se ka re otlahle re no re emelang ka mola re tlo no re nna mara bolela ke a le kgopela Yeah. ga o ntse o mo thuša ee mo go kgonegang ke go fa permission a kere mo utulele le gore na motswadi ya gago bolaile ke mang ke tlo ria jalo and then o mo utulele le mokhukhu wa bolelago ka gore ke nyaka go tseba o rang ka go fetša nka etsaekela mokhukhu ko pšhatla gae motswadi o ke mmeileng ka mo gone Re lebogile. re tla go thuša mepa thank you Re buleleng mme o a tsene ke mo ka re kgone go ka rialo. All right. Aga. le ka batamela ke eno mama le kae re gona mo lenanegong la rena nako ya rena ke nnyane o tla no tsena ditabeng wa no re dumediše wa re fa ditaba ke di-camera jela di a recorda video ya gona e ba mo Facebook wa kere ya so o ka titsebiša o ka bolela gore o tswa kae o tlile kang ga o ne bothata le di-camera ne ga ke thata le di-camera Okay. ya o ka tsena ditabeng mama okay sa mathomo ke rata go dumediša ntate moremi le okay sorry Tšwela pele. ntate morota Yeah. ke re thobelang ke leboge sebaka se se lemfileng sona ke be ke buša be ke ba leboge batheeletše ba rena ba lehono nna ke le nthabiseng swana yeah ke tlile ka bothata ka di-31 December 2025 ka ma-10 ke rile ke ya toilete di-toilet tša gešo ke tše 2 number 1 ra e berekiša number 2 a re e berekiše ka re ke ya ntlwaneng ya mathomo e re šomišang then pelo ya re ke ukamele ka thoteng e yone ga e bereke ka nnete ka tsena ka thoteng ga e bereke ka ukamela ge ke ukamela ka gotša ntho e black kwa re ke motho ore ke phoofolo I'm not sure cause ke letsogo ke serope dimpa di kukumologile ka bitša mama ka re a tlampontšhe mama ka se ke motho wa go dibala a ra ena ka se kgone okay it's fine a gone taba ka itulela ka 212 fa ke patlamile ntho le ya boa mo go nna gape ya re ke tima we ka toilet o kamele re go ne le eng ka re ke ya ganetse ya re ke tima ka boelela ka traka kwa toilet ka lebelela ka go jore ntho le ke motho then ke boela morago ke ge ke foune maphodisa ke a tswa ke kgopela le ntleng ka malapeng ke bona ntho ka ra thoto o ka re ke motho maphodisa le ga tlile ka morago mara ke fola ba ile batla then ga ba fihla ba confirm gore ntho ka nnete ke motho a forensic a tla ba motšea a ya morago ba sepela le mothola that day tloga 31 January December yeo ga ke be le khutšo ga ke robale ga ke kgone ya toilete ke ya toilete ka next door bošo se ke ya robala ga ke kgone ke ya bona ntho e leng ka mara ga toilete ke boneng ka 31 go tloga 31 until today ga ke be le khutšo moyeng wa ka motho o ba apere jwang mama motho a ke be ke mmona o ba apere borokgo jo bo black ka thopo ye black se se black ka jacket black di ke yago ke bo black tlhaka le bo maroon and then borokgo jwa gago ke marokgo a jwang ka ra di fridge Ke monna ke mosadi. ke monna 36 37 years ka mokgwa ba confirmetseng ka gona okay ee a re dire so ba ba latlhegetsweng ke motho o a beng a apere go swana le ka mokgwa sesi a hlalosang ka gona magagešo riang gore le ka founa mo go rena goba le ka founela ka mo radiong goba le ka ya police station ke ya kae police station ke ya Nebo alright ba ka ya police station ya Nebo ba ya go nyakišiša gore motho o ba mmolelang a se wa bo bona na ntate Morota lenanego la rena le bereka ge le tla fa Yeah. lebaka la gore go be le di-camera ke gore re a thušana fa ka tsona di-camera tše re kgona gore re ne le molwetši mo re kry-e di-specialist re kgopela le tšišeng ngwane o re mo thušeng
batho ba timeletse ke motho sesi wa ba botsa gore o apere jean e black ka jacket e black ke ya leather goba ke ya yona ya go swana le yona marokgwa a go dula ka di-fridging gore go jone ke bona ke jo ka fridging then ke ya tshwanetse ke lebele jackete ka gopola abuti yake gore kgose abuti yake ke tsena go ke sa bolele ena mala a sa jile ka lapeng ka nna ga mohlomongwe e ka no be e le ena a tlo go commita seo se ka malapeng ka thoba ke sheshara ka nteng ke boela back ra mo founela ile go la se nka tshware founu mara ka morago o kile a founela ga itse ka ye o mongwe a confirm mara exano dipiriti ke le bona bosasa then ke go moya ka gore a founu alright ntate Moruta Mroka se se nna ke a moleboga a ka se robale serithi sa motho Moruta ga se papadi ge se le ka gare ga lapa dintlo tša botshwelamare di nyaka tlhokomelo ka lebaka la gore batho ba ka dira motho bobe bo bogolo ba fetša ba batla ba molahlela ka mo ntlong ya gabolena ya botshwelamare potšišo ke gore motho ga a šala a wela ka mogare ga ntlo ya botshwelamare e le o mogolo o gopotse jwang gore a ke noa ka mogare ga motse wa batho ke tsene so re a kgopela magagešo ba o lelatlhegetšego ke lesogana e tlang magagešo re thušaneng le kgoneng go hwetša monna o wa gabolena le tsebe le kgone go tseba gore o kae se se ke leboga go tlile mo ke tlo tla ka gae ke le hlatswetše plekela ya ka gae se le se bonang ka mola gae se tsamaye le wena o hlapišiwe serithi sela a se boneng se tloge mo go yena re leboga gore o boletše ntate Moruta ene o tlile go rena so nna se nka se dirang go yena ke go mo thuša ke seke ka mo tlogela fela ka no re se se o boletše and then a kgone go robala ka gare ga lapa la gago ntlo e ya botshwelamare ga go kgonagala ba ga bo mohu ge ba fetša go kry-a mohu wa bona ba ka mogae go nyaka ba e tswalele then ba ga bo mohu ge ba ka tla ba phethe se ga bo bona ka mokgo go nyakegang ka gona fela se se botlhokwa ba lebelele gore moya motho o la mafelelo o felletše ka mo ntlong ya botshwelamare goba o no tla latlhelwa ka fao na so se se ke leboga gore o tlile re tla mo thuša monna o a kere sese a re netefatše o ile ga a ntšhwa ka mola o be a sa phela goba o ba a sa tlho a sa phela monna o ga ntšhwa ka mola ra toilete o ba šetše a hlokofetše mo molaleng go na le marempisi a dieta ka mola ka moke go ipontšha gore kore a ke kgone kwešiša gorena ba mo hengile ka marempisi ore o di hengile na mara yena o boša a neetse moya kose mo sefatlhegong o ba šeša a bodile kose ba ba le mo gaufi community ebile mo gaufi le makhelwane be ba leka gore mohlomong ba ka mo tseba ka ge re fatlhego se bošetše se se bodile ga gone motho ngile a mo tseba o montšhitše e šetše le stopo no di kuša bohloko fela ntate Moruta video ye a kere mo Facebook ene batho ba ba latlhegetšweng ba bang ba bona ba no go bogela di-video tša rena so di-video e tla thuša gore batho ba ba latlhegetšweng ba tle ba feleletše e le gore ba hwetša ngwana bo bona so se se ke lebogile go sa Moruta ke tla ntšha banna ba ye go thuša sesi ka kua gae le yena ba mo iše nokeng ba mo hlapiše ba mmereka gabotse gore tše ka moka tše a di boneng di kgone go fetoga lefela so se se ke leboga thata ge o tlile fa re tlo go thuša le maphodisa ba tla kgona go tseba gore ge ba ka kwa baeng ba etla ba re koko re kwele go bolelwa ko radiong goba mo Facebook sesi a re ba bone motho mosolo moso ba tlo mo kry-a wa tsa go bohloko Moruta gore o bone stopo ka geno o se ka tseba gore ke sa mang o rile ga a ntlhalosetša sesi ka re sesi a re thuše batho mo ba leng ba bolako go nyaka ga ba tsebe mo motho wa leng a re ba thuša re ye radio and then re tsebiše batho ba tle ba kgone go tseba gore motho wa bona ba wa mo nyakang o kae ya so ke leboga thata magagešo ntate Moruta ke leboga sebaka ke leboga ba le bagešo ba ga bogoši re tlo katana le taba ga bogoši go fitlhelela e loka e ema gabotse so ka go rialo Moruta ke lebogile thata go sasa ke berekela ka Groblersdal mo o gona ka mo mampana o tlo ba bereka le ba bangwe so ke lebogile kudu ntate Moruta mogolo re lebogile ba gona ba bereka letšatšing la bosasa nna ke tšwile re kopana ka mošupologo
go tloga ka iri ya senyane go fitlha go iri ya bolesomepedi gare ga mpa ya bošego. Pius Kekune. E ka ba sefanaga sa gago se ya go tshwenya